Dobrodošli, đaci prvaci. Nadam se da ste spremni za čas i da ćete me pažljivo slušati. Danas ćemo govoriti o zemljištu. Posmatrajte slajdove. Uočit ćemo oblike zemljišta. Kome je sve potrebno zemljište? Biljkama, životinjama i ljudima. Zemljište nastaje mrvljenjem stijena, postaju različiti oblici zemljišta. Planine, klisure, brda i brijegu. Zemljište može da bude različito. Postoje različite vrste zemljišta. Jedna od njih je crnica. Crnica je crnkaste boje, plodna je i pogodna za obradu. Glinuša. Glinuša je žučkaste boje, teško se obrađuje i nije plodna. Pjeskuša. Pjeskuša je zlatno-žute boje, rastresita je i nije pogodna za obradu. Crvenica. Crvenica je zemlja crvenkaste boje. Imamo je blizu mora i plodna je za vinograde. Evo primjera kako izgleda žuta zemlja ili glina. Plodno zemljište, njiva oranica, voćnjaci. Ako je plodno zemljište, ljudi se bave poljoprivredom. Seju kukuruz, pšenicu, vinograd i tako dalje. Plodno zemljište drugačije nazivamo i humusno zemljište. Evo i nekoliko primjera vrsta zemljišta. Pošto je plodno zemljište, ljudi se bave poljoprivredom. Seju kukuruz, pšenicu, suncokret, šećernu repu i drugo. Vidite kako se poljoprivredno zemljište postaje naselje koje je okruženo njivama. Šljunkovito zemljište, dobijamo šljunak koji je potreban u građevini. Livada, ravno i prostrano zemljište. Poplavljeno zemljište. Do poplave dolazi kada rijeka izađe iz svog korita. Hajde da vidimo šta je potrebno biljkama da bi rasle. Sunčeva svjetlost i toplota, vazduh, voda i zemljište. Domaći zadatak: napuni svaku saksiju različitom vrstom zemljišta kao na slici. Crnica, glinuša, pesak i šljunak. Stavi sjeme pasulja u svaku saksiju. Zalivaj svako sjeme naredne 2 sedmice. Uporedi saksije i napiši šta zaključuješ. Hvala na pažnji, đaci prvaci.
Budite mi zdravi, vrijedni i veseli. Pozdravlja vas vaša učiteljica i hvala na pažnji.